Ha sheinn salm yn Gaeleg gymas sóiríte gan na duine an Sgoil. Bí tóir gan clasach in ysmeinneach bás agus col nir a chlannes sin salmon. Sgas mar is tríca sánig tíolach a bhíos sin ga clansin. Ha sin a géirí barach Rannsaich mi dhéin na salm yn Gaeleg in eachtarí an céal ríse Chanán Gaeleg agus déthaid a céalach gan na duine. Take 111, take 72. Canig sin rí Loch, cho-obraich, ministeirean agus duine Eadar ar an barach Rannsaich. Déan opera hágad. Oh, well, she ethnomusicologist a hanam, agus anson opera acum, hami eravi a janov tour projectin mi yen ciol, agus sheinn fe alaba, agus an in Canada cúteach. Cynio cáte yn cwala tu sheinn salm yn Gaeleg yn tosioch? Well, an in Dh'atharraich, Fami a gopa an in Camden, an in Lunan, agus Fami a bruin ri boranach a gopa an sin, agus thuirstírum mi yen salm Gaeleg, agus vai a grag an roi ho alain, agus ho sonrichte, agus ho etayelichte, vo sheinn an an eglisson ella, agus an an alaba. Ha sin seo ag agalish ceantlach ar sin agalah a deanú leis an tuirigach hólmúrach mi an Gaeleg sams. A sinne an nalab inniu agus cantul agus an nuach an tórnas luga inniu na bhain dúadot. Uadicin as a rioch gacing an nalab cadw bíodd ag tór gan y duine sin. Agus mar sin, mae fe iatyn gofi molwg yn hiorn as yn canan ac ein iemagad na salm as y canan ac ein. Ha bagant y rymrwg ac ein, dy iachtri ac ein y dim yn chael sy'n hianu, ach fa hiad at yr hangach y slán ac ein gan y radig gan y salm an y 1694. Agus y version gan y sy'n hasin y sy'n yw fa sy'n edrych chriach noch an y sydmi 1826 nummer siôn. At sa bha sin a gúpa le Comann Eachdraidh Cheann Loch, gainti sin gyfel yn Chanán Gaeleg an an cúnad ar é torian iawhíle ag a bhuiin UNESCO. Cúideach gainti sin gyda ha tór a bharach duine a dul trofferlam from bhían na Gaeleg, ha arafan luchlafard a Chanán hásta críanach. So am I seen 117. Cwestiynau hai gyrach ar y clensin an y eglisyn yn ish? Ie, so gyda am chlach carw dys yn gannig a tehed cyniw y fies na bastion. Ys wadys na bastion glir fa gan ar ei brwch cwydioch o gan hiwlas. Agus fi gad craniach yn o'n hyn tron yn hiach gan agus y sheinn y salam cwydioch. Ma'ch gwyn i chwlo hyn gan y sy'n sios agus am tydych ys na heglos yn eisiau had craniach yn. Ac fi sy'n y clensin salam yn cwydioch as y nachi Elvik dain janu reg charlie a chwlo madin sa chwlo heich fi gat y gwal y ior agus fi gat y gwni agus fi gat y sheinn salam agus cwydioch fi'n y tiolwg yn y niw dol gan y nioclwys ach bafish gaif fi as na tehen as na barchen. Charofus ac yn decho ys dy ban y Salmon. Charosin y mwch eich nid o fasyn gan sheinn. Gyros na sheinn ffaclan fo cultarach an sa Chanán ac yn hyn. Chanie fan iachtri ar cultarach ni siwr fel na Salmon gar chael ac cwydioch ri cultarach. An stoile sóiríte sheinn salm yn Gaeleg y tord colas iargalte yn fuan. A ystor son ymydwch bliana ha a fi tord corum gadynia ec na chael comas lebi nw sgrifig gor par stans yn sheinn. Ha sio hast ffys yn fanyu. Sóirin gadynia sy'n bi part o gol an sa stoile sóiríte sio.